Hakari Mali jongka tan sebngi ke Afrika. Kileno Islamis. Kila aipor ya ki nong shong shong. Kibile ki Kristan. Bakin Kristan ya ki kam leno jongki Persya. Ya ki bor sipai lane. Ban mino nila ke jong ki jing kisem. Jinglong juman kelanang seniu haduk kata-kata. Bakadon ke jingma ya ke jinglong jong ke jaj pendew Kristan. Hakane keri ke bakapnya. Kebetulan markap bat keduriau. Kum ke jing ong jong keseng open doors. Bapet ngawar ya ke jing syap pencetomben jong ki Kristan. Kila Islam, kila berngam ki Kristan ki basa hamali. Bakin Kristan ki kam no jong ki leng ba kapisa bat ka bor breu. Bat ben kelaniam Islam. Bat ben kam ki mane jong ki lane ban mi no na ki yang jong ki. Kila Islamis ki belalong baki day keseng Jamaat Nusrat al-Islam was Muslimin. Kila khot ya ki pastor hak thain mufti. Bat kila ai ya ki lateli kilat klenti lada ki temu ben petang ben sa ak te thain. Kilat klenti ki long ben penbiang ya ki breu ben yale persya ya ki spai. Ben ai pisa ya ki jihadis ben siu ya ki nong bala. Lane ben kelaniam Islam ben khang ya ki yang mane jongki. Bakam sengep ponam kalong baki no Islam. Hakane katain kilum ya ka sakat. Taki Kristan ki Muslim berkirulum. Habakran bat ke open door. Pastor ya baga diara ulong. Namar baki jihadis kila job ya kari ki sengeu bakadai ke jongki. Kumta kidang ong ya ki Kristan ban siu ki ya ka khajana sakat. Badai ke shipeu jong kaniam Islam. Ki Muslim bat ki bamdai ki Kristan ki balik ya kaniam jong ki jingai ki penriu kila dap ban siu ya ka. Kajing hirtama jong ki Islamis hamali kasdang hubnai risau arja khar hakba kila no kila hirtama ya ki sipai sarkar ber kila syum ya kijing sensyar hak tain chatai lamengi jong kemali kila seng ya kijing sensyar syariah bulan bor hari thor tak bapen praik jing mane kiwe ki mar ki mata jong ki Kristan ki skol ber ki jika sumar katkum kajing khen jong international rescue committee palat nyo pon million ngot ki breu hamali mendak jan kami ke jing yarap hakawajan saulak ngot naki kidai kebesya perwer hapok tekari kiseng no Islamis kila penyap kirbat ba ki he sarkar berkisipai ni jing sok jang ke UN ro kumjo hadu menta kisipai mali kim shimala bensen syarbiang ya ketai katain kebla shimti dak kila no Islamic haus nam arjar pulai katat kambar ni jang ke US kelajar keteng yakin hun leno bedon hapok ri berkibana wari belahir sama ya kamali. Kini kin hun no Islamis kin thup ya ke Al-Qaeda ka Islamic makrab berkin hun betrilang jongka. Ansar al-Din masika leberfon berki all marab biton. Kibla pin seolang hapok kan hun syadri jongka Jamas Nusrat Islam wahal Muslimin. Akan hun Kristan ya kan yam Islam berki Muslim. Kumjuru ya kari Islam hasahel. Kini kili no ketemu ya ki breu shumet ki baki ki shim bakimbot ya ke jing batai jongki ya kan yam Islam berkisensyar ya ki jaka ki bahe akatan chatai batah pedang. Kakai pot jong ke open doors ke ong baki no Islamis jihadis. Ke penjulur klaim sange ya ki saki sebut jong jing don jong ki Kristan haki jaka berkisensyar. Missionary Kristan nabari kam tam ki kentai ki dei ki nong syak thombor bakongsan jong ki no Islam. Kebitris tekali kadai komisioneri Kristan Switzerland hatum bukutu bahasa Arabor hakili no hausnam arja kanteo baca penyap hausnam aja Arabeo. Na pedang kijing le mijot ki babun ki bagi jemndri bomdai ki Muslim ki kendu hak tan mali belsen syar da ki jihadis kentu ki penyap ya ceka ki Kristan belum kelaniam badalap ya kijing kelaniam jungki netang syusuba ki Kristan ki syap pentaj ya ki marpok henda bersyak khanglat banyo ya ka bercakap ban penroy ya ki jingthong lor kata ya ka rukum riam jongkiniam Islam bat ka jingkai karan bat Arabic la penlongkum ka jingtong kam ka hikai school haba kina ila Muslim kilawat men play school biang shushu ka jingtmu men priang ya kaniam Islam kan hun la no jadi kira bori kena kan thai bat teng wat kan thai ba shong kurem bat nang ta ki shong khabyang ya ki kato kan ne ki khot trong connection. Wapun long ikajing im jong kajing long mrau hakam shong ka shongman.
Senrang berkena senrang Kristen, kisiapan sitomben hakemat berakajeng syong hakle, kisiapan bor ban yaswa berkena hun leno, baru kisiapan bor ban kelaniam Islam. Kristen mali kimat ro ikatukan ne kijingkang, hakba kilej jinglej namar ki dauniam, kamtam syabar, jong kanaba bamako.